tuni hin video khat na pantau tin tula he Shiroi Lili Festival kiman chungchanga hen COCOMI Leader Khuraizam athouba thuse na khat chipen hi ina leno di huntin ama hen ase na hen tuchanga MST kila kisu mang chungchanga kun solwa kun chi alal haw chan su chen na nei di hi tia ase na pen hi pen hi video hi ga be ma sau ti win chiten la ina le do khom di ho pi la video he na be ma sau ta han makta da puno pui kai khum do busari ai Khuraizam athouba convener COCOMI amani ngasi khoi COCOMI gi thoubu bi ba tongan ba lup singi luching ba sing ima lup singi luching ba sing punamak mafam asida punjaraga manipur miyam da kaigum khara lauthok tana nabi dong tanga si bi famasi khoi tawjabani aduna han makta da haukiba ngarang khoi megi tang kunda yamna laibak thiba miyamna expect su tok taw da ba yamna thajada ba mongda Manipur gi lengakna pangthokpa sillangaga pangthokpa dungba Shiroi Lili Festival bu pau lobo channa nabai damakta Manipur de leriba tongan ba media housing gi paumi meyam pik thana yawrba dungloba Manipur State Transport ki bus na Shiroi tamna channa naba ukhul tamna channa naba honar matamda Gwaltabi area da afam adu da duty da aduna leramba MAHA REGIMENT की अदुम लबा सिक्योरिटी सिंगना मणिपुर हाइबा मिंगसी मुथलगा चटपदी यानी नतगदी चटप यारोय ना हायरकिबा वाफम मसिना मनम ओरगा मणिपुर मियामदा अदुगी मथि खोइरांग खोइसाउनबा यामदा पेंदबा वाफम मम लेनाख्रे हायरिबा वाफम मसि ngasi अखोइ COCOMI gi ओइनसु अपुनबा एग्जीक्यूटिव कमिटी gi अपुनबा मिफम कंसल्टेटिव कमिटी मेंबर सिंग लोइना यावरो कांदा पांगथोक चखिबा मिफम ममगना मरम ओइरा कांदा ngasi तोंगान बाय खोइ वारेप सिंग लौजरे हायरिबा वारेप सिंग अदुगी मनुंगदा ख्वाइदि हानबदा मरु ओइरिबदि ngarang thokriba thawdo asi chumnagi chamchamba aikoina thawdo macha mani na lawba yade manamdi manipur sarkar na sinba manipur sarkar na thawrang tawba gari amadi manipur sarkar na thawrang tawba dum laba security arrangement adugi manungda manipur haiba mingasi lawthoga chatkadabani lawthoga sijinagadamni haiba wakal khalaiba siumba phibam ase manipur miyamna khwaidagi awangba thakta condemn tawba loinana हायरिबा वारेब असि लौबद चेनरिबा अमदि मसि थोखरिबा थौदो असिगी मरिक चुम्बा वाफमसिंग मणिपुर मियामदा पुंग निफुनि पानी मनुंगदा मियामदा मदुगी चप चाबा एक्सप्लेनेशन नमा पीगदबनी हायबसि अखोइ COCOMI गी वारेबना मणिपुर मियामगी महूत सिलकांदा मणिपुर लेंगाकता अखोइ डिमांड तौरी हायरिबा डिमांड असि फंगद्रिबा अहानबगी पुंग निफुनि पान असिगी मनुंग असि मणिपुर पुंबदा अखोइ पुंग निफुनि की जनरल स्ट्राइक असिगी अहिंग नोंयाइदगी कोई खुदकता लाउथोकचरे हाइब जनरल स्ट्राइक असिगी मनुंगदा तोंगान बा इसेंशियल सर्विसिंग कोमथोकचबा लोइनना अखोइ हुजुजिक उखुलदा पांगथोकलिबा Shiroi फेस्टिवल असिगी ओइनदी अखोइ मसिदा कोंजलोय अदु नतबा अतोपा स्टेट की अफेयर्स खुदिमक खुदकतगी अखोइ लाकदोइबा ngasi अहिंग नोंयाइगी पुंग 12 दगी अहिंग नोंयाइदगी अखोइ चपचाना पुंग निफुनि पान अखोइ जनरल स्ट्राइक लाउथोकचरे हाइब जनरल स्ट्राइक असिगी मनुंगदा मणिपुर की हाइरिबा गवर्नर इन काउंसिल मरुएना गवर्निंग काउंसिल की मसिदा रेस्पोंसिबल ओइरिबा मणिपुर द लेरगा मणिपुर की लेंगाक ओइना लेरगा मणिपुर ngangnab लेरगा मणिपुर कन्ननब लेरगा मणिपुर की दमकत लेरिबा एडमिनिस्ट्रेशन ना मणिपुर थाबा मिंग लौथोगा मणिपुर मनुंगदा गाड़ी थौरगा चलहनगनी हाइबा वारेब लौबद चेनरिबा पुनमक असे मखोइ मसा ना मियाम द सेंगदोरक चंगी अदुगा पुनमक सिगी अपुनबा रेस्पोंसिबिलिटी लौरिबा लौगदबा अखोइ मणिपुर की गवर्नर ना मणिपुर मियाम दा सिगुम्बा वारेपसिंग असि लौग्रिबा थोखरिबा थौदो असिगी दमकता मणिपुर मियाम दा एपोलॉजी टेंडर तौगदबनी हाइबसि अखोइ मियाम की डिमांडनी हाइरिबा डिमांड असि पुंगनि फुनि पानी मनुंग सिदेसदा एपोलॉजी सि टेंडर तौबिरकदबनी प्रेसिडेंट रूल असि अखोइ मतम सांगना थाहुम येंगगा लाए मेगी मार्च की तांग निपान दा अदुगलबा फ्री मूवमेंट की अदुगलबा थौरांग अमा फेल ओइखिबा मतम अदुदा मणिपुर मियामना तौरखरिबा थौरांग अदु यामना चिंगनखिबनी अदु मतम अदुदा चिंगनरगा लेखिबा पोरदो ngaraangi मे कुंदा मणिपुर हाइबा मिंगसि लौथोगा चलुना हाइरकपा मसिगी वारेबसि येंगबा कांददि अखोइना चिंगनखिबा मदु तात तौसिनबनी मसि टेररिस्ट नार्को टेररिस्ट सिंगदा सरेंडर तौबा अदुंलबा प्रेसिडेंट रूल की एडमिनिस्ट्रेशन नमा ओइरे हाइबसे मसि मियामना कन्फर्म तौरे हाइबसि ngarang chapchana khangi aduna मणिपुर दा मसि थोलैबा इशू सिगी यामना लाइबक थिबा पोटी करिनो हाइरकांदा अखोइगी इरमदम इरैपांगसे मसिगी वैल्यू खंगदबा स्टेट असिगी आइडेंटिटी सिबु चैलेंज तौबा
challenge tawba amadi state asigi identity sibu undermine tawba amadi masibu hanthana yengba maming je tholasu yai thondasu yai tharasu yai thadasu yai masi lokthokkasu yai kaina tarai na lepa sumba warep lobunga mai se lamdam masigi lengak sasan pairiba adung la miyoi singa se adung loba alien administration alien government amana akhoi leba se pairabra haibadugi chap chaba madugi khudam moina oirakpadong na tawi aduna hairiba masigi portion leibana maram oirakanda manipur miyamna athuba da masi akhoi pungni phuni pansi manung sidesda miyam da akhoi chap chana karamba sarakta karamba wakhalonda anti state oiba adung loba manipur gi idea amadi manipur gi identity gi mayokta leiba challenge to decision se logi bano haibasi mari lenaba authority singna explain togodabani aduga pung nifuni pana sigi manungda masigi responsibility si khwaidagi awang ba thakta lobum thoina khaliba ekhogi security advisor DGP amadi chief secretary makhoi ahum asi manipur da moina thampuri basidagi makhoi pung nifuni pana sigi manungda resign togodabani masi manipur miyam gi dimani high resignation si moina tender togdaba taragadi makha tarakoda manipur miyamna akan ba khongjang changchan na bidangta manipur miyam na sem sadun legani aduga makha ta khongjang singjo khoi lauthong na bidangta khoi sem saduna legani ahum subada akhoi gi adugun laba akhoi gi state ki ladiba sigi administration asa masi akhoi suksang ni yeng pasida handaki thodu sisu narco terrorist elements singda surrender tokthokpa amadi makhoi bu appease tawna na ba makhoi pelan na ba hona ba da manipur gi identity compromise tawsu yaina khalakpa manipur gi adum laba security gi khoi arrangement puna ma se compromise tawga su yaina khalakpa adum mawong ma yam chawna mami tarak pasina akhoi manipur da president rule se matam sangna lebia roi president rule han khraga da bani president rule lokthok da bani haiba demand se manipur miyam na hayeng dagi hauraga khoi miyam hubna masigi kholao si lawminaba amadi manipur dagi alien administration oina laiba mito myam khulinga leba asibu sasan tobudagi ngasi manipur gi identity da singa reiba manipur haiba ming asibu muthatpada makoi da kaimita phawdi bese isagi irei pa asigi irei cha sing da di madugi awaba amadi masigi penda bese kamaina lege bese madu khangdaba myam amana khulinga leba asida rule tawribani leba asi administration tawribani haibese masi khoi manipur myam pumna hubbaga manipur dagi hanginaba manipur dagi lokthok chinanaba miyang apunba kongjang changchan minanaba sem sadun lebiu thajariban pungni funipan general strike pungni funipan asigi hek matungda sigi manung sida yakoina taliba demand governor apology miyam da tender tawba amadi mari lenaba top official security advisor DGP amadi chief secretary na resignation tender tawdaba taragadi miyam hubna kongjang changchin nanaba sem sadun lebiu madugi kongjang singa khoi makha tabada soidan lautok chargani haiduna miyam manipur miyam gi mafamda COCOMI gi maigedagi miyam ho sinjaraga lautok chai to achi video ho chine chai so ke dim kata santai thu tamong sei talovin la Khuraizam athouba thu se hi ga le do pai ti win na amana sei na hin COCOMI lam kai ho to COCOMI women wing ho to meeting kane win jan hilanga day 20 ni khuwa gol tabia dai umlo ta thil so chung changa COCOMI in government koma asu bul hi dinga demand ki bol hi ki bol ho khatna jan hi shiroi lili festival achi ho journally so to na ba cha manipur ki sumang chungchang a hin thuniawin ang ki sangthei poi manipur mipin MAHA REGIMENT sangten dem na ki phung in dakal 48 hours sunga he athil bol hi sei che na ne hem tia hi ase hi na chibal lai ha sei kin na hin manipur government and hin ne chin hen chule general strike zone ki pan ngal ding a he general strike sunga hin ne la cha po ho le shiroi lili a chi dinga ki home loading a he ti a ha se hi na chaban la point thun na jang sei kin han manipur government hi to bang state ki gon athil su chung changa hin ngaidam athum ding a hi manipur gam ven bit dinga government umhilo han ti a he ase hi ban ase bekin na hin ibola manipur gi ji chu kiloi la thei ham aloi la ho hin aloi la na ji o hin pio hen governor in pungka som lilige sunga hin ngaidam hum gi thumo hen ti a he ase hi number 3 na ase bekin na hin manipur president rule hi lathum lam hong ki vel ha hi tan free movement atiu zong
fail a ko ni government hingin mo na kini ta jan hi Manipur kila do a chevin kiti hi akigin mo chu ahung di ta narco terrorist ko a kepelud government a hi ta ti aya sei na chban la ra ga sei kin na hin ta hin sei kinin ti a hi confirm a gambang e ho gam hi thunein gambang ho epidemia e ho gam hi thune hi tam idea of Manipur hi challenge sei ki bol jing e ki pum khan na su ke dingo ho 48 hours sunga su thing na hin nei lo le governor DJP chief secretary chule security advisor panmun akon anga adio hi ti aya sei na chmala sei ki nei hi che ki sei hi azui lo wa hi le Manipur mi pin ban ki phin na sapa ki bolding a hi pia lo do tawin tia jinga ko na ki phin panding a hi ta se na chbang na se bekin na hin Manipur gam sungi gam dang kolla vai ho na ding a hi pe tia chai na pe na hi se na cha hi ka ham ko tia le azada loi ai lo le habbe ki ti hi mel he pau ngei lo ta hen ti jivin ti to a kalungel ka sei no min chu pi ham ti ai le COCOMI tem date 22 Nicola January start ako ule 700 square miles sunga traffic azam in thinglang zaplam in bo anaju in phai sunga hondon sen nei pove thangto mani army ho gari maya Manipur kanle park aji odin ata api ove Manipur kanle park aniaw dan tu chung thil so ahin esan tam ta in head don ahin kini we ti am kim ta ga habbe no ma hin na bula pana top chana ina vet pi ho zo he chungang ki pa thu kong sen tu nung tu ba nong le ina support jing ho che ban le e nin ki thu pi jing ho nong nin ki thu pi jing pe nang nin pan pi jing pe nang no ho hat na zal na ho pan pi na zal chan hi kal hun hi chun tu nung tu ba nong le nin ki thu pi jing ulang chu ban la ka channel subscribe nai lo ho nong lung share ten like share subscribe on in bol pi jing ding ki tim ve ayam le tu na ding video chi chan hi cha thang